Jo, velik pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi vlog. U današnjem vlogu pravit ćemo sjenare za srneću divljače. Pa, napravit ćemo 4 komada, 4 male sjenare za po 4 male sjene. Tako da, bacimo se na posao. Elem, prijatelji moji, za danas smo napravili samo jedno. Ostale dane ćemo druge, pošto sam nešto jako umoran, jer smo radili na lovačkoj kući, napravili i proširili lovačku kuću. O tome ste mogli vidjeti u prošlom vlogu, jel te? Ali, ovo ćemo sada da idemo s traktorom, da odvučemo gore, usput da odnesemo sjena i naravno soli. Dobio sam jednu grudu soli da se odnese gore, znači da to bude sve spremno. Pa idemo da palimo traktor. Ajmo!
nam je so, tako da kad već budemo gore u blizini, možemo se ponovno, normalno, idemo. Auto, pilo, to. Morat će biti papran, to je dobro. I gore postavljamo selo, ide autopilota. No ide. Ovako, tu je mala svinara. Kako ćemo to bude? Fino su. Idemo da je stavimo. Može divljač da dođe. Evo, vidi. Ovo nema šanse da išta izvadi. Evo, to tako tu stoji. I onda divljač dođe, odan odakle god. Priđe i kuša so. I tako primamite i divljač. Ako želite da uživate u pogledu, dođete, tamo sjedete, ili ovdje će isto biti nešto, bit će ovdje neka kućica, također. Dođete, fino sjedete i uživate. A sada ćemo sjeno da stavimo tu negdje. Tu ćemo staviti. Pa, hajdemo da ga stavimo. Ova! Vidiš kako je to. Malo, praktično. Fino da staviti. I evo ga. Kao što rekao, znači tu je sjeno, tu je so, ali zato ovo ovdje je multifunkcionalno. Jede sjeno, kuša so i dole je voda. Dole ima voda. Tako da nemamo brige za divljač. Divljač može fino da sve konzumira. Ja se nadam da ste uživali u ovome, hajmo reći, vlogu. Počeo sam nekakve lovačke vlogove da pravim, ko će ga gledati? Ali naravno, kad se ode za Austriju, pravit ćemo i austrijske vlogove. Do sljedećeg klipa, lijepo da svima i čao!